February ni somni pathum ninga ni sang ni somni pathum ani chanchin thar ngai thang Israel rama TV channel lar channel 12 in asoidanin tunkal liamta khan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran nuclear siana mun te beidan tur chu defense official tenen arukin voinga zat soihona annei ati he thu hi CBN News point jekin Benjamin Netanyahu right wing sarkar chuan Iran nuclear program chu ti tom ngei antumani ati report in atala nanin Prime Minister Netanyahu chuan aranglama Iran nuclear siana mun chut chia dan tu chu ruam man turin defense official poimo ta chu arukin private meeting anei puya thil omdan asoipui ani ati hetianga Prime Minister Netanyahu han private meeting alo nei pui to ta chu Defense Minister Yoav Gallant Israeli Defense Force Chief of Staff General Hals Halevi le Israeli Spy Agency Mossad hotu te National Security Council le Israeli Defense Force hotu te ani Israel sarkar chuan anche ta malakan tumdan te chu US Secretary of State Antony Blinken US National Security Advisor Jake Sullivan le French President Emmanuel Macron te po anril toni in asoi hetianga Israel thil ti tumdan hi anrama judicial system reform bill siam tumna durona boruak alen ema wangin media lamin Iran beidan tur relna hi anhlam chiani in ansoya then khat chuan judicial reform durona lantira mi pui nuai khat lai te an pungkhom thin boruak hlia kunan Iran beitumna boruak siama sarkar an pu ve bok Prime Minister Netanyahu chuan Hartok National Security Conference Tel Aviv khopuya neya thusoin engti kongjong ma in Iran in nuclear ral thuam bom anei tur anilo ti in International Atomic Monitoring Group ten Iran in nuclear bomb siam theina mai tur khop uranium thlifim an nei to ti asoi chuak ani Netanyahu hi turma in UN General Assembly niwek khopuya Iran ramin nuclear siamna tur uranium thlifim an nei dan ti in project mangin alo entir to ni Israel chuan Lebanon rama Shia Muslim pol chaktak Palestinian ho te thlop burtu Hezbollah pol te chu Israel rama boina chaw chu an tum chuan zangaina telmi lovin Israel chuan na takin achang le don ti in anwawa Hezbollah chu thil ti sual pallo turin an vau khan nasal he Hezbollah ho te hian kan hlau te lo che em anti ni om takin tunlaya Israeli sipaiten Palestinian ho te chena East Jerusalem le Nablus West Bank lama chena neya firfiaka che thin misual man kantum tia in double West Bank leilung an lut fo chu ti top tura Putin boina nasa jokin azuyang anti Hamas hel ho te la in Israel sipaite chet vel dan chu an du lo ti puangin Hamas tu puang tu Abu Obeida chuan kan do theina in atlin lo trep to ti in alo vo ve chen bokani Hamas hote Gaza Strip lama ro rena changtu pol ania Hezbollah hote la hi Iran Revolutionary Guard Corps ten ral thuam le sum mangin an tran puina sa in Indodan training chu sang an pereng thin bok Arab ram then katin Hamas Al Aqsa Martyr Brigade le Hezbollah hote hi sum fain an tran puina sa le thinin an soi Hezbollah hote Israel tenen voi thum indo to in Israel sipai hote pain be khir antia an thi pha theu Hamas tenen sangni pasari nu voi thum an indo to bokani Hamas te hian Palestinian chena Gaza Strip anthununa West Bank lam chu Yasser Arafat adin Paul Jiding Palestinian Authority President Mahmoud Abbas hoten anthunun thungani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran nuclear weapon program kalpui mek ti tomna thaber le ram hla om hoten nuclear ral thuam an nei lo na tura ti dan thaber chu sipai chakna manga vau khana le sipai chakna manga be chu ani ati cheu mai Benjamin Netanyahu hi NTB thlona hijack chan chuana le Israel ram indona te lo tel ve to thinin commando lui ani boka anram le nam chan dan atong room thin viau mai angai dan chuan economica in rek bena le semna indan chana te athok thatok lo ani chuan sipai chakna manga beya chhut bur mai du tu ani thin ani
Hartok National Security Conference hian US President Donald Trump hun laya US Secretary of State Mike Pompeo le US Ambassador to Israel Louis David Friedman te po antelani ani pan hi Trump angmaya digle diglo le Kovel le UN ngai dan po don dolowa Israel ram tran rum rut mai tu te ania Prime Minister Netanyahu chuan kum somni chung alo boi puya asoi fo thin chu soi chuak le in hei hi ka hril thei chewani kathil ti theina zongjong in Iran ramin nuclear ral thuam siam atumna ti top turin ka beanga hei hi Israel du dan le du tu sam ani rungot lawa US du dan ani Kovel pumpui du dan ani e ati Grace Ram tloa jinmek US Secretary of State Anthony Blinken chuan Iran chuan nuclear program chungchanga inbiakna omtur ala thu tak lawa chutinga malakna chuan Iran chu a hlo chamani Iran nuclear program deadlock mutan om chu Iran thiam lo ania bol chu Iran chan muala au mek ani ati President Trump hun lain President Barack Obama hun laya Germany France Britain China le Russia thret puya Iran nuclear deal in remna thulung joint comprehensive plan of action ti an siam chu kum sang ni som panga khan puan thua telin alo chu san towa chumi nuwa in biakna mumal awm tami alawa Biden a admin chuan toy thar tomin ma ala chorenga UN point Iran nuclear deal enona siam le turin atur thina in voin thlein omjene in biakna awm thei tari lo ani hemi chung hian Iran chuan nuclear bomb siam nan uranium enrichment arukin alo kal chhopui zel ring tu anom nual Iran hian UN watchdog palaiten a nuclear plant endik an tumpo omjene takin a phal thin lo ani Anthony Blinken chuan Athens khopuya reporter tanena Iran nuclear program chungchanga Israel ngai dan a thlop ti sein engti zong ma in Iran nuclear ral thuam anei tur ani lo President Biden chuan du thlanna chu do kana tanga siam turin ada ani ti in Iran chu a nuclear program chungchanga la serious turin adu ti asoi Iran hian Russia in Ukraine arun mengna drones tam tak alei tira China abe thaboka US le West ram te phutna le norna te chu ngai poimo vak lo ni in alang ma se lulul a chho lui zela an nuclear program an kalpui zel ani vai chuan Israel hian vel turin a beidon ngei ni in alang Iran la in an president hui tele an spiritual leader Khomeini la in Israel ram chu khovel map atanga noi bo turani Zionist ui chau le vok ta chu Mediterranean Sea tuipuya lu vek turani ti in alo vo to thina Israel la in Iran Revolutionary Guard Corps sipaite in kuna le buk niangai an ral thuam phun niangai motor convoy le base te chu Syria Lebanon le Jordan ramria F-16 le F-35 fighter jets mangin alo bom zau zau to thin ani hetianga Israel le Iran in kar boruak achia chho mek lain Israel ram chunga Palestinian hel Hamas Al-Aqsa Martyr Brigade te chu Hezbollah le Iran fui porin an lo che na satel tiala February ni somni pani ni lai ni apo Nablus kwa West Bank lama Palestinian helpol sakai baknei puk Lions Den tia in vuangat te omna chu Israeli army ten man tumin an beya boina achuang na sa in Israel sipai ten mi som ka lumin liam za pani an om ni in soi ani Associated Press News le 24 News Israel ten an soi danin nimin ni lai nia Israel sipai ten Nablus West Benga terrorist wanted man tuma beipui operation an nei chu Palestinian mi puitele Lions Den in Tipolten lo beilet ve in Israel army te chuan Palestinian som lai kap hlumin thijinga civilian putar kum som sari pokomi Adnan Sabe Bara le kum som ru pakhat mi Abdullahi Askhar tapo antela adang jong chu kum som poruk atanga som thum panga inkan mi ani Palestinian Authority Health Ministry chuan liam tur mi Japani lai an omni na soi Palestinian ho te chuan Israeli sipai te chuan kut zalen tak nein mi tha theina nei ang main Palestinian tuma dim lo le poisa lovin silai an met pok velani ti in dan angaro rel sak an phut tin soi thakal ta khan Israeli sipai te chuan Palestinian helmi som te chu West Bank malama an lo ka phlum to chumi tu ka chuan Palestinian mi pakatin silain is Jerusalema Juda biakina inkhom te chu alopong ka chiam to mi pasari aka phlumani chimi nu le West Bank Israel sipai ten mi man an tumna lama mi panga an ka phlum velia
chumi hnuah Palestinian pakhatin Israeli mi pathum da chu kar asu in achi hlumzuia pathum zinga pahnih chu mi pano pang an ni hetianga Palestinian le Israeli hote in kara buina achuak thar hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ultra hardliner sarkar thari chau leka upa aladin nuwa ania eng ang taka buina na san ma chon zelang mo Netanyahu kai hoi Likud party thopui de zinga ultra nationalist anti mai Palestinian hel hote rot chimi mi adu tu independence pek dulo burtu le West Bank lama in bin belzel du tu anom nuala an boruak kalzel tur khovelin athlir thup ani bar mai